Ер жігіттің қайраты, ебегейсіз айбаты, Эзелтеден көкбөрі, ерендерден таймашы. Азаймаған айбаты, абалтадан көкбөрі, арстандардың таймашы. Тұлпарының жалында қарулы қол қарышқан, жула кире тартышып, алышқандан алышқан. Алқа-шалқа тергетіп, алтын беріп тердетіп, алдырышпайды намыстан. Омин, малға байка. Кәлі, омин. Жақсылық болсын да, бөді қырсығы жоқ. Берді уже, амай. Ойын көбірек болып тұрсын, денсаулықты өлі ат үстінде ойын көріп жүре береді, омин. Омин. Сатқан жылға. Россия кеткен дома. Бас, гол. Bu yakta, в общем, Миша, Притеченко менен ардагерлер, Притеченко утты. Bu yakta Миша менен Тимуха. Амай, Микаш менен Тимуха, ами эконука жаманга толуп битип. Арасына арас. Микашта улак. Bu yakta kanat bir talqalab atdı neçe. Все, темен соğuttu bu yakta. Красавчик. Саня Гресов. Понятно, не келдік бұл. Келдім. Миша, айлан. Тұран бес айлан отасың, Миша, блядь. Ай, красавчик! Молодец, Миша! 83 değil ama. 83 ha, молодцы 83'tür. Ose! Dışta! Миша, тышта, Миша! Байкап, Миша, Миша, давай! Миша, красавчик! Чисто, молодец! Красавчик, Миша!
Hay жигитсіңер. Аполлонның білегіне күш берсін. Давай, тәу. Сердем, Красавчик, Миша. Мишаға бір қол сауылар, жерде. Миша красавчик. Молодцы, жігіттер, молодцы. Timur Murat bas gelmedi. Yazma. İyi. Haydi. Tayyip Barra geldi. Hoppa. Молодцы. 50+. Bir seni oynayıp Ана, екі кулак жатады. O yerden aytı örgüledi. Ya Timur gelmeyiz mesela. Çalsın geçin. Rahmat buraya. Aytarım emne. Var ıstırdı. Soңға çıksan da Ama kere aytopkan jirmasına var ıstırdı. O şakı var vereyim. Kuday komanda. Yaxşılık olsun. Gel Ceylan gel. Sta bir-eke. Негізі ол ынтымақ ойын болды, жақсы ойын болды. Қырсығы жоқ. Себебі жоқ, үзір түс жоқ. Bir ғана Миша неме болып қалды, ал біздің тактикамыз болшы. Главарь жоқ қыламыз. Жоқ, нормальный бар. Үштері ынтымақ күшейе берсін. Şu 20'sında her bir aydan birden komanda olur. 10-15 komanda çoğulalı. 30 koka. Densoluk olsun, dışılık olsun, 84'lülerge dank dunk. Gel Timur. Kanaka. Sizlerde Malatya mesela gruppadan aytmadım öyle. Şul elden batallatkanlar kabul olsun he. Şerineler kutlu olsun deyip. Şunçak içine çıkır ulak böyle batallatasınlar he. Buna 20'sında da buyursa жақсы tartып жақсы аман есе жер ұсынадық he. Жерде айтқан ақсақалдардың байкелердің батасы kabul olsun he. Gel üstüne aman bolun. Omi. Timur Bey gelin siz de bir Gel baka tuttu var eldim var kardeş. Sanya. Ahmet Tilan. Ол тіре мемлекеттей. Барыңар жаңы жылыңар мені. Şu жаңы жылда жаңы ой мақсаттарға жетіп, işіңерде игілік, үй үсті ынтымақ, ата енеңіз балдарыңыз аман болсын. Ана немде дейм, о 83'тен hem тил үстінің ұшында эле турат, түшпей қалдыңар, молодцы. Ынтымаңар, ушинтип эле көбөйө берсин, кошуло берсин, силерди карап суктанып, инилер өссүн, молодцы, TikTok'tu жарып атасыңар. Саня, мы с тобой одной крови. Ана немде дейм, бүгүн аябай сонун оюн кылып бердиңер, ушу бүгүнкү батам бар, кабыл болсун, ушул жерде аман болгула барыңар, бетиңерден күлүп кетпей. Жарқырап, жайнап, байкелердің арқасынан біз тағы қуалап, ұлақ тартып жүрі өрелік. Оми! Келем, өзі айтар. Kanaka. Sizlerde Malatya mesela gruppadan aytmadım öyle. Şul elden batallatkanlar kabul olsun he. Şerineler kutlu olsun deyip. Şunçak içine çıkır ulak böyle batallatasınlar he. Buna 20'sında da buyursa жақсы tartып жақсы аман есе жер ұсынадық he. Жерде айтқан ақсақалдардың байкелердің батасы kabul olsun he. Gel üstüne aman bolun. Барыңардың жаңы жылыңар мені, şu жаңы жылда жаңы ой мақсаттарға жетіп, işіңерде игілік, үй үсті ынтымақ, ата енеңіз балдарыңыз аман болсын. Ана немде дейм, о 83'тен hem тил үстінің ұшында эле турат, түшпей қалдыңар, молодцы. Ынтымаңар, ушинтип эле көбөйө берсин, кошуло берсин, силерди карап суктанып, инилер өссүн, молодцы, TikTok'tu жарып атасыңар. Саня, мы с тобой одной крови. Ана немде дейм, бүгүн аябай сонун оюн кылып бердиңер, ушу бүгүнкү батам бар, кабыл болсун, ушул жерде аман болгула барыңар, бетиңерден күлүп кетпей.
жарқырап жайнап могу байкелердин аркасынан миста кубалап улак тартып жүрө берели. Оми. Давай, Зая, чыгып кал. Зая, 1 минут бүтүп калган. 1 минут бүтүп калчы болду. Мына чык сен дагы, чык кал. Давай. Gitti. Ey bazarlar. Молодцы. Hadi bir atlayalım biletle. Gel 83'ten var mı? Ben aka. Silip koydu sen onu tartı. Экинчи место аңары кайлы. Ağır gel. Gel silip koy. Ben onu telefon daha bir kimge eylesinler. Gel. 83 turga. 3 kat. Ынтымаңар. Эч качан üzülбөсүн. Жер жүзүндө тынччылык баарыңар. Үй бүлөлөр менен аманчылыкта башчылык иштебла. Жигиттер ат жалында оюн көргөзүп жүрөсүн. Башта ден соолук болсун. Oyun. Bir kitap. Birinci место finalga çıkan baykeler ililer Temen Su aile. Kontrabandın çempionu. Vianan gelir. Gel bir ön ver şili. Gel lan kut olsun. Birinci место atmıyor. Gel Tınca. Давай, красавчик, Тынча, gel. Güçlüsün. Красавчик. Алай, молодец. Ясын, başarısı çalar, yattılar ya. Gel Temen Su'nun tutuktan. Birinci mesle. Ошо эми жигиттер келе ушу бата алып Майрамбек бата алып атты. Ошо батасы кабыл болсун. Ушундай оюнда райондо көп болсун. 83 действительно кыйынсыңар. Эми эмнешке максы ынтымак жагынан бербейсиңер биринчи орунсуңар. Ар дайым ушундай ынтымактуу болгула. Ошон эң биринчи ден соолуктан баары ден соолуктуу болуп, таашыңар сый болсун. Ушундай оюндар көп болсун жигиттер. Рахмат. 83'ler çalay versin gerek ha. 83'te kural bağındır kıpsın asın terekede. Bakın da ortasından birinci orada askan. Tüyo bulasın da. Ondan keyin herkes. Akbaşat Ayderbek'ten birinci orada olgan. Bugün daha öyle. Türlü atma geri oldurur mu karşı? Rayonda hiç. Askan rayonda çalsak. Rayonda. Ana Kuday buyurursa. Ana Kuday buyurursa. Ana Kuday buyurursa. Aşağı gel. Havayı boyuna. Ana Kuday buyurursa. Şampiyonlar da gelip kaldı. Baykelerde. Ha, 87'ler birinci mesle aldı. 83'ler var. Amerika'da жүрген Майрамбек рахмат моон кыр жаккан өйдө булак тартып койгула, бата берип койгула дегенде батасы кабыл болсун келди. Жакшылыктын үстүндө дайым ушинтип чогулуп жүрө берели. Rahmat baga. Vay memnun
Ошол ынтымагыңызды арта берсин. Анан негизи 20-сында жакшылап тосуп конокторду шеринен жакшы өткөзүп алалы. Бүгүнкү уюштуруп аткан 83 байкелерге Алла разы болсун. Негизи Москва район жаштарына дагы үлгү болгон 2 жыл болуп калды мына быйыл уже. Ал жакта да бул кишилердин 83 жамаат байкелердин салымы чоң бизге. Туура жолго салып, ушу районду ынтымакка чакырган үлгүлүү поколенияны бирисиңер. Силер менен сыймыктанабыз, силерден үлгү алабыз байкелер. Кудай буйрса мына 40 жашты районду, 50 жаш, 60 жашты баарын аксакалдардын баарын чакырып, ошол жерден баталап атасыңар. Ушу батаңыздар кабыл болсун. Районубуз ынтымактуу болуп, биримдиктүү болуп, Керим көйгөй айткандай ынтымактуу болсо ал жерде ырыскы береке болот дейт. Анан жалпы колдоочу мына көк бөрүнү 2 жыл болот февралдын 5-inde. Колдоп келатсыңар. Мына Замир байке баштаган аксакалдар байкелер менен Асылбек байке отурасыңар баарыңызга. Терең ыраазычылык Москва район көк бөрү федерациянын атынан ыраазычылык билдирем. Кудай буйруса ынтымак мурдага караганда мурда деле жакшы болчу. Кудай буйруса андан да күчтөнүп келатат. Ошол Тимур байке. Баарыңарга баарыбызга ынтымак. Кудай буйруса ушу Москва районундагы алдыңкы Кыргызстан ичинде кайсы спорт болбосун, Кудай буйруса аракет кыла берсек, жардам бере берсек, жаш кары деп. Элге чемпион болот биздин Москва району көп жагы. Маратка демекпиз. Бүгүнкү кечеде мына Кудай буйруса жараткан Алла Таалага биринчиден чексиз шүгүрлөр, мактоолорду айта алам. Кайсы жерде отурушта, ал жерде отурушта Алла Тааланын улуктоосу ал жерде ырыскы береке болбойт дейт. Ошол чоң рахмат силерге дагы жалпы. Рахмат. Так, эмне бүгүнкү айтылган баталардын баары кабыл болсун, Рахмат. Шықса, бүгін жалаң эле 83-дөндө сүйлөйбүз. Регламент боюнча басымды 83 кылалыбы? Жана мындай болду да, жаначы, тамаша айтайын. Карасам эле алайдарга Саня кошулуп уруп кетпедиби? Анан ойлодум, мындай жок деп, бул кандай тияка да тартып берип, Саня жана бакырып атып, Фарик тот, Тимур байке, жана сүйлөшүлгөн, каяктан сүйлөшүлгөн деп бирок маяктан 183 келди. Маяктан. Жок, силер хозяйсыңар. Маяктан да бирок келди. Шын 83-тө көз тийбесин. Ушул жерде отурган баарыңарга ден соолук, азыр бир маалда акча чечет, акча деп болуп кеткен, азыр ден соолук болуп калды го дейм, Туура. Эчтеке жардам бербейт, негизи ден соолукка албайсыңарчы, ден соолуктан. Жаңы жылыңар менен мынакей 85тер быйыл кошулуптур. Эми мына үлгү алып атасыздар да 83төрдөн мына. Ошондой ынтымактуу болуп, Кудай буйруса силердин шеринеңерде ойнойбуз. Силерге да ак жол. Ошол жерде отурган баарыңарга ишиңерде ийгилик. Рахмат. Каерде жүрбөсүн, аман болгула. Ийгилик. Жалпы 83 байкелер баарына рахмат. Өзүлөр турган эканда. Ушинтип эле майрамда эле тамашалашып, улак тартып. Байкелер силер төрдүңүз жаштар артынан кошулуп. Кыскасы жок. Жакшы жаман мындай чогуу ынтымактуу. Рахмат болсун ошол. Рахмат. Мо бир тууган агасы окшойт. Уфа, кел, бирөөңөр дагы бирөөңөр сүйлөп калачы, кел. Берирээк кел, берирээк. Катыра үнжө. Уфа келдирчү өзүң мени. Ассалаумалейкум байкелер биринчиден. Достор, инилер дегендей баарыңарды ушу улушаңар менен куттуктайм. Баарыңарга ден соолук. Ошо берде эле айткандар айткандай, ушу байкелерден үлгү алып эле жүрөлү. Ар дайым биримдүү бололуга, жамандыктан алыс бололубарбыз. Намаз тургузабыз анын алдына. Машалла. Баарыбызга биримдик, ден соолук барганда. Ошолорго да терең ыраазычылык, мынакей майрамдык алыста жүрсө да ушул жамааттан ушул аксакалдарды чогултуп бир батал алычы деп мындай инициатива көтөрдү да.
ошол инициативалар мынакей ушул жерде жалаң 83 жамааты бири-бирибиз мындай капталга кетпей ушундай инициативаларды колдоп бүгүн ишке ашырып отурабыз. Кудай буйруса. Ana жакшылыктар деле жолуштуралы ушул алдыда коюлган мынакей Эрбайкем дагы айтып кетти. Ушул жака активно катышып ар бир спортко өзүбүздүн сый урматыбызды көрсөтүп чакырган жерден калбадык. Ошондой жерлерге барып колдон келишинче кызматыбызды көрсөтүп туралы эми. Оокат деген бүтпөйт экен негизи. Анан мунун баары бүгүнкү ушул күн эртеңки тарых да. Ай, красавчик. Ana bağlar zamanlar da tatlı olsun, şu girip gelgen canımız cılığız, жақшылықтың жылы болsun. Şu canımız çıksa, koyup жақшылықтарды özüyüz, organizovat etip, ушинтип жақшылықтар üstünde çoğu жақшы söz, жан эртен bir-birimizге жақшы сөздерден айтып, şu өмүрүбүздөн көрөлү. Рахмат. Батаңар кабыл болсун баарыңар. Эми коюн 500'ün ашсын, жақшылықтың үстүнө жүрө берейин. Аманчылык. Келлер ошо 20-сында ар бир айдан бирден команда чыгаралы. Анан келген коноктор жакшы дос болобуз топ. Келгенде болсо силерге окшоп, барып келгендерге окшоп, наразычылык болбой, давали кеткендей болсун, э? Барып келгендерби? Жетини бир катар айтам, 7 киши келгиле. Мен могу экөөнүн айттым. Мо отурбойсуң. Сиде өзүм болмокмун. Туурасын айттым олар. Келер сесенистер hep бүгүнкү мына батаңарга чоң рахмат, сүйүңөргө чоң рахмат алыстагыларга. Барып келгендерге. Анан берде эмес, орун алгандар орун болсун, э? 85-те Asi jarıp kalsınlar bir gelişini öpmeden de. Asi jarıp. Açık olsun ne unutmak olsun aman bol öyle. Hani bu 20'sında da gelin de ulağına jakşı köngülde kaçış koyuyor öyle. Gelmek kulağına mesela.